Yes, kanonye mbifurize igicamunsi cyiza, igicamunsi cy'umugisha kurutswe mu masaha yo ku gicamunsi, igicamunsi cy'umugisha kurutswe mu masaha ya nimugoroba, igicamunsi cy'umugisha kurutswe mu masaha ya mu gitondo, biraza guterwa n'ukuntu ingengabihe yawe ihagaze. Hano mu Rwanda turi ku gicamunsi cyo ku itariki rwose nyamuneka zigera kuri 25 z'ukwa kane 2025. Muri studio rero ntabwo ndi njyenyine, ndi kumwe n'umuvandimwe ni Bwana Kalimba Aimable. Bwana Kalimba Aimable, igicamunsi cyiza. Igicamunsi cyiza, igicamunsi cy'umugisha Bwana Moses, igicamunsi cy'umugisha ku bakunzi ba Dunia ni Ikote TV. Yes, birumvikana ni amakuru arebana n'umutekano, politike na diplomasi tugiye kuba tugarukaho. Ngira ngo rwose tugiye kuba tugaruka kuri byinshi cyane bigiye bitandukanye, kuko situation yatari ibintu byongeye gukara ndetse byongeye kuba ibindi bindi. Ngira ngo Bwana Kalimba Aimable, mbere na mbere tugira umuco hano mu gihugu cyacu cyo kubanza gusuza abantu badukurikira bari mu bice bigiye bitandukanye, by'umwihariko tukabaha ikaze no kuri Dunia Ikote TV. Ubwo rwose turatangira dusuza abantu bari mu gihugu cy'u Burundi, abari muri Coline Munanira, abari muri Coline Mujejuru, abari muri Coline ya Tongo, muri Coline Kinazi, abari muri Coline ya Kinigi, abari mu makuru agiye atandukanye Cibitoke, Bujumbura, Gitega. Mu gihugu cy'u Rwanda mumeze mute? Turabasuje ariko kandi rwose tubahaye n'ikaze. Bari Kenya, bari Tanzania, bari Malawi, bari South Africa, bari Mozambique, bibereye rwose Uganda, tubahaye ikaze. Nabonye abataramu rwose bavuga ati mugomeze mudutere rambo. Turabasuje cyane rwose badukurikira bari ku mugabane w'Uburayi, nanone Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Canada, Ububiligi, Ubufaransa, United Kingdom. Tubahaye ikaze. Kugira ngo Bwana Kalimba Aimable wawe tuzamuka n'ingingo z'ingenzi kugira ngo ibintu duhite tubyinjiramo dukubita tubangwa. Turaza kugaruka Bwana Moses mu mirwano idasanzwe yabereye hafi y'ikiyaga cya Tanganyika, aho aba FDLR bongeye kwisubiranamo n'icyitwa imbonerakure ndetse n'abasirikare ba FDNB. Ibi byose biri guterwa n'uko abasirikare bakomoka muri FDLR bari kuvuga yuko ngo icyitwa abasirikare b'Abarundi bakomeje kubohereza ku rugamba cyane. Bo niboherezwe cyane, biravugwa yuko mu basirikare 500 boherezwa nibuza mu gihugu cya Kongo, ku ruhande rw'igihugu cy'u Burundi usanga nibuza abarenga 400 ku ruhande rwa FDLR aribo baba barimo muri ino minsi, bitewe n'uko igihugu cy'u Burundi cyamaze guhishurirwa yuko abasirikare bacyo bakomeje kugwa ku mirongo y'imbere ku rugamba. Niko turi bugaruke kandi nanone muri operasiyo Karundura mu Kibira, naho umuriro wongeye kwaka Bwana Moses. Umujyi wa Bujumbura ni umujyi ukomeje kuba umujyi w'icuraburindi, icyitwa abaturage bakomeje kugira ubwoba bavuga yuko n'ibyanga bigakomeza gukara rwose bari bugire gutya bakawuhunga. Ibi byatangiye rero abari hafi y'ikibuga cy'indege biravugwa yuko batangiye kuhahunga berekeza mu bindi bice, ariko hagenda 1, 2, 3, 4, 5, imibare ikarenga bakagera kuri 50. Urumva yuko ibintu bitoroshye. Ishyaka rya CNDD FDD biravugwa yuko ibi bikomeje kugenda bigaragaramo, by'umwihariko imyivumbagatanyo, by'umwihariko ibibazo bikomeje kugenda bigaragaramo biri gushyira hindimuka rino shyaka, kuko uwitwa Evariste Ndayishimiye biravugwa yuko abadepite bamutumije cyane, hari ibibazo benda kumuhata. Nyamuneka Bwana Moses, ibi biraterwa n'iki? Inyereza mutungo ku ruhande rw'ishyaka rya CNDD FDD, cyane cyane ibifi binini birimo Evariste Ndayishimiye n'abandi batandukanye nibo bari gushinjwa gusahura cyangwa se gukomeza kunyunyuza ubutunzi bw'abaturage. Coline zitandukanye Munanira, Mujejuru, Bwana Moses, hakomeje kumvikanamo icyitwa inzara ikabije, ndetse kandi ubushomeri mu gihugu cy'u Burundi buracyavuza ubuhuha, aho benshi bakomeje gusaba igihugu cy'u Burundi nibuza yuko umupaka w'u Rwanda wafungurwa bakaba bagira gutya bazaga guhahira mu bice bitandukanye, ari abazaga mu bice bya za Bugesera, Nyamata, abazaga mu gihugu cy'u Rwanda baciye mu bindi bice bitandukanye bakaba baza guhaha, dore ko bavuga yuko abenshi muri bo baryaga ari uko nibuza baze kwihahira ibiribwa hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ariko uwitwa Evariste Ndayishimiye akaba yaragize gutya agashyiraho imbago, ariko izi imbargo uwitwa Evariste Ndayishimiye yashyizeho biravuga yuko zishingiye ku cyitwa politike. Nta bibazo bihambaye igihugu cy'u Burundi kigeze kigirana n'igihugu cy'u Rwanda, ahubwo ibi byose ari impamvu za politiki kugira ngo uwitwa Evariste Ndayishimiye akomeze azibe cyangwa se akomeze ashyire igihu ku maso y'abaturage, bakomeze barangare cyangwa se batekereze yuko bashobora guterwa, batekereze yuko bafite umwanzi, kandi nyamara izi ari tekinike za politike uwitwa Evariste Ndayishimiye yakoresheje kugira ngo akomeze asahurire mu nduru ya mahoteli twumva ndetse n'ibindi bikorwa
imigabane mu makampanies menshi atandukanye hanze y'igihugu cy'u Burundi, byaba muri Afurika y'Epfo no mu bindi bihugu bitandukanye byo mu burengerazuba bw'isi, mu Bufaransa, mu Bwongereza n'ahandi hatandukanye, kugira ngo akomeze ashoreye imari y'igihugu. Ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro biravugwa yuko nibuza 1/2 cy'amafaranga ava mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro mu gihugu cy'u Burundi, amenshi nyamuneka ngo yigira mu ikofi y'abayobozi b'igihugu cy'u Burundi. Ibi byose bikomeje gushyira mu icuraburindi igihugu cy'u Burundi, bikomeje gushyira mu bibazo abana bavukiye mu gihugu cy'u Burundi. Bwana Moses, twihuse cyane, ntabwo nshaka ko twizimba mu ngingo z'ingenzi, ngira ngo iby'ingenzi abakunzi ba Dunia Nikote TV babyumvishe. Yasi gatano kuri kagenzi kako, ngira ngo utari wakora share biraza kugusaba gusharinga n'inshuti zawe kugira ngo aya makuru ajye abageraho ku gihe. Biraza kugusaba rwose kubikora rwose, kandi ukabikorana umutima ukunze, kugira ngo ibintu abantu bajye rwose babyumva ari benshi. Bwana Karemba Aimable, sindi bujye mu bintu byinshi, ngira ngo wavuze byinshi uvuga ku kijyanye n'ingingo z'ingenzi. Nje ndumva ingingo z'ingenzi wavuze zihagije, ahubwo tugaruke gato kuri operation idasanzwe zikomeje kuba hano mu kibira cyangwa muri iri shyamba rya kimeza. Utubwire ese amakuru mufite hano muri iri shyamba rya kimeza kugeza amagingo ya amezi atagaza ate, bimeze biti? Ku ruhande rw'ishyamba ryo mu kibira, ni ishyamba byamaze kwemezwa yuko icyitwa Red Tabara bamaze gukabaho nibuza nka 58%. Ibi rero bikomeje kugenda bishyira mu ihurizo rikomeye cyane igisirikare cy'u Burundi. Bari kuvuga bati mu gihe ririya shyamba ari ryo shyamba dufite riri ahantu hasa nk'aho ari strategique, kuba twacunga umutekano w'igihugu cyacu, ririya shyamba kuba ari ryo shyamba dufite, burangwa habamo n'amabuye y'agaciro. Biravuga yuko ariyo mpamvu Red Tabara ishobora kuba yarafashe umwanzuro wo kwinjiramo kiriya gice cyahariya mu ishyamba ryo mu kibira, kugira ngo irebe yuko nibuze kuba yabasha kuba yakwigurira izi mbunda, kuba yabasha kuba yakwigurira iyi myambaro ubona bambaye. Nubwo rimwe na rimwe bajya bajijisha iyo baje mu mujyi wa Bujumbura, urusaku rw'amasasu twumva ruvuga, baza biyambitse ibyenda bisa nabi bya gipolisi byacutse, ariko akenshi Burundi ariyo bagira mizima, n'ubundi na polisi isanzwe sinabonye yaracutse. Ariko buriya Red Tabara, handi kuri Red Tabara, Red Tabara buriya akenshi yije mu mujyi wa Bujumbura, hari igihe nyine ikora nk'igitendo igahita ifata nk'imyenda mayinifomu y'igisirikare cy'u Burundi, igahita igira gutya ikajijisha, ugasanga se bamwe bakavuga ati Red Tabara yarashe, abandi bati n'abasirikare b'Abarundi, nyamara twabiboneye bisubiranagamo bavuga bati ibi byose biri guterwa n'iki? Ni ibibazo bikomeye cyane biri kubera mu gihugu cy'u Burundi, ariko cyane mu ishyamba ryo mu kibira. Bwana Moses, ubu ngubu inkuru yimbitse ihari ni umubare w'abasirikare bagera kuri 13 bahaguye, bahitanywe n'icyitwa Red Tabara, kandi biri kuvuga yuko Red Tabara ikomeje kugenda yongera ingufu mu ishyamba ryo mu kibira, kugira ngo n'ubundi igisirikare cy'u Burundi bagice intege, dore yuko bivuga yuko icyitwa Red Tabara kiri gutegura operation Karundura, operation Karahabutaka, operation Ndimburamabuye yo kwihaniza igisirikare cy'u Burundi. Nyamuneka ko niyo mpamvu igisirikare cy'u Burundi cyahisemo umwanzuro wo gukoresha icyitwa FDL kurusha abandi basirikare, kuko aribo babona yuko ngo bari kurwana inkundura, aribo barwana nkaho ntacyo bahomba. Ariko abatamu ku kintu kijyanye na operation ni kasha amashuri 13 babaciye imuzi, 13, kandi baravuga yuko ari abakomando, ariko iyo bavuze abakomando mu gihugu cy'u Burundi n'ubundi FDL cyane ni ibintu byabyumvikana. Yes, gatanu kuri kagenzi kako, tugaruke gato muri CNDD FDD ikomeje kugenda igaragaramo ibihangange birimo biravugishwa benshi, birimo biravugisha benshi plutôt muri iyi politike y'u Burundi. Ngira ngo mu kanya gato gashize hari inkuru natiriye yemeza ko ivumi ikomeje gutumuka, ngo uwitwa Agathon Rwasa mu buryo bwanya ubweruye yamaze kuba rwose ngo ahuza imbaraga ngo n'uwitwa Ndakugarika. Uyu Agathon Rwasa ntabwo ari mu ndani mu ishyaka riri ku butegetsi, ariko n'umwe mu banyapolitike bakomeye kandi barwanya ubutegetsi bw'u Burundi, mu gihe uyu Ndakugarika we ari bamwe b'indani n'ubundi muri iyi CNDD FDD. Ngira ngo Bwana Karemba Aimable, icyo kintu uracyumva uramutse ufite inshuti yenda magara, mu rugero nanze mwakoranaga cyangwa se njye nawe turakorana. Noneho ku buhanga bw'ibyuma hari umuvandimwe uturwanya, ubwo nka Kagamba yaramutse aturwanya, yego arimo araturwanya. Noneho bikazarangira umwe muri twe yiyunze kuri hano,
bagafatanya imbaraga nkasigara mpagaze njyenyine nyine kugira ngo mpangane nabo. Icyo kintu uracyumva? ni ikintu giteye ubwoba. Umuntu ugiye gufatanya imbaraga n'akanaka arakuzi, azi imbaraga zawe nke, kuko uzi imbaraga zawe, nzi imbaraga zawe nke n'inyinshi zawe, uzi imbaraga zawe nke n'inyinshi zanjye. Abantu babana baziranye. Noneho n'undi ubacungira hafi uko byagenda kose, nubwo yaba atakuzi byibura ntabwo wabura 30% kuziho, bitewe n'uko nyine ibyawe arabizi, asa nk'aho akuri hafi cyane. Bwana Karemba Aimable, ndagira ngo tubwire ibintu ntabwo bishobora gutuma wowe usigaye ari wenyine bakurimbura. Ibi ni ibintu byumvikana, kandi politike ni gutya yubakitse Bwana Moses. Politike ni gutya yubakitse. Bitangira niba ngewe Karemba mfite politike igira iti ngiye ndashaka gusenya imbaraga wenda za Diane Cote TV. Yego. Bitangira ndi umwe, ariko mu gutangira ndi umwe uko hagenda haza ibitekerezo niko nanone ngenda nongera ingufu zo gushakisha uburyo ki nongera undi misada iturutse ku ruhande. Cyane nk'imisada ubu ngubu Agathon Rwasa ari kugenda abona, ni imisada iri no kugaragazwa cyane yuko ari imisada y'ingenzi, kuko abari kugenda bajya ku ruhande rwa Agathon Rwasa uri gusanga ari babandi n'ubundi basanzwe bakorana n'uwitwa Evariste Ndayishimiye. Yego. Ukumva yuko ari ibintu biteye ubwoba, ukumva yuko ari ibintu biteye ubwoba ku ruhande rwa Evariste Ndayishimiye. Ariko nanone impamvu ikomeje no kugenda ituma Evariste Ndayishimiye ibibazo atazana byikuramo, nubwo afite abamurwanya kandi bari kuva kuri kote cyane yo ku ruhande rwenda rwa Evariste, yo ku ruhande nubwo ku ruhande rwa Evariste Ndayishimiye nubwo ari kubona abamurwanya bari kuva ku ruhande rwa Agathon Rwasa Babunyoni ndetse n'abandi batandukanye. Urabona yuko impamvu ikomeye n'abanyepolitike babandi uvuga bamwizeraga ubu ngubu ntabwo bakimwizera, kuko bari kuvuga bati natwe noneho tumaze iminsi tubyibanira, bati uno mugabo ntagashobotse. Ukabona yuko rwose ariho kandi ari nayo mpamvu ikomeje gutuma yisanga mu irimbukira. Nk'ubu natuye nkubwira yuko icyitwa abadepite ndetse n'abasenateri bavuze yuko bashaka gukorana inama y'igitaraganya na Evariste Ndayishimiye cyane, ariko iyi nama biravuga yuko ishobora gushingira cyane ku bikorwa by'inyerezamutungo ku ruhande rw'uwitwa Evariste Ndayishimiye. Biri kuvuga yuko rwose ubutunzi bwe ubu ngubu ubaruye ku mabanki ye yaba ari aye, ndetse bikanavuga yuko hari n'abanyamuryango be benshi agenda yandikishaho imitungo, ariko ibi byose bikagenda bivumburwa cyane, nubwo binavuga yuko inzego z'ubutasi zagakwiye kuba zigenzura ibi ngibi cyane. Usanga yaragiye ashyiramo ibishyitsi by'abanyamuryango we, akaba ariyo mpamvu rwose ngo ibi bintu bikomeje kugenda bigorana cyane. Bwana Moses, ahubwo se urumva ibintu bidakomeye? Ibintu birakomeye, njya mbabwira ati ibintu birakomeye, abantu bakabipima. Gusa ibintu uko byagenda kose biba bikomeye. Tugaruke gato by'umwihariko mu bice bya Munanira, za Ruyigi, ibice bya Kirundo, ni ibice kugeza amagingo ya za Cibitoke bikomeje kugenda bigaragaramo abaturage bavuga ko bafite inzara rwose. Nyamuneka ikomeje kuvuza ubuhuha. Bwana Karemba Aimable, ibi byose byagiye inshuro nyinshi bishinzwa uwitwa Evariste Ndayishimiye ku rwego rwo hejuru, kuko bagaragaza ko byari gutunga abaturage byaba amafaranga menshi yaturutse ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. We n'ibifi binini bayamize hano mu gihugu cy'u Burundi, amafaranga yigomba gufasha abaturage ava mu bihugu bigiye bitandukanye y'inkunga, agaragazwa ko yamizwe. Ngira ngo iki kikaba ari nacyo abaturage bavuga yuko rwose babyemeza batanashidikanya, kuko inzara ikomeje kuvuza ubuhuha n'ibi byose birimo muri rusange. Ngira ngo Bwana Karemba Aimable, tunagarika gato ku kijyanye by'umwihariko na sosiyete sivile. Sosiyete sivile bijya yatangiye kuvuga yuko ifite inzara, buriya nyamuneka ivumbi riba ryatumutse. Gusa ibya sosiyete sivile n'ubundi ni ibintu bisanzwe bivuga. Ahubwo tugaruke gato ku kijyanye n'umutekano muke ukomeje kugenda ugaragara no muri ibi bice bigiye bitandukanye. Uzi kugira inzara ariko n'umutekano muke ukaba ikibazo. Ni ikibazo. Hari umutekano muke mu mubiri, ukagira n'umutekano mukeya mu buzima busanzwe. Urumva yuko barangije gupfa. Ngira ngo ikibazo gihari, abanyepolitike Evariste Ndayishimiye n'abandi banyepolitike bagenzi be ubu ngubu nta kindi kintu bari gukora, bari kwica abaturage bahagaze. Kandi ibi bintu rwose ntabwo byagakwiye kuba ari byiza, kuko nibyo biri gutuma abaturage bano mu gihugu cy'u Burundi bakomeje guhindukira rwose, ugasanga bari kuvuga bati umunyepolitike muzima ni Agathon Rwasa, umunyepolitike muzima
Bunyoni ndetse n'abandi batandukanye bagaragaza yuko rwose batishimiye imigirire imikorere y'uwitwa Evariste Ndayishimiye. Yes, birumvikana rero ni byinshi cyane bikomeje kugenda bivugwa ariko kandi rwose binatangazwa. Tugiye kuvuga bwakira bugacya. Bwana Karemba Aimable, reka tugushimire, urakoze cyane. Yes, urakoze cyane Moses.